Yeah, proper. Yeah, it's hiking here, as you can see here. And then la ali side ra la ka see andan. Yeah, as the topic as you can see, yeah, it's our win go. Benman the president, Mr Post, vatin swinene. Vatin swinene. Tani mi khamisa ku mhaka leyi va yi kha yi ya kwini ka this video loyi kha yi ya mahlweni. Vanhu kuma yana. Yeah, mi nga mi ra awe ku na vanhu vo tala vo ka va nga ha ri ku postiweni la ka channel la. I'm very sure ku mi awe hi sweswo. Like va tele swinene lava vo ka va nga ha ri kona la. And ku na ti-reasons to one nga ha ri ku va posteni. So video leyi yona leyi nga ta va hi kha hi tlhantlha mhaka leyi mi kota ku swi twisisa ku yi famba njhani. Yeah, so as you can see la ka channel vanhu vo fana vo Mr Post, vanhu vo fana vo Mayengani a va vulavula swa both negative and positive la without any issues. Vanhu kuma yana. Of course loko khi vulavula hi leswi fanele leswi na ku swi kahle munhu a va kha swi ndla hi ndlela ya kahle hayi ku vi khi delele ku ni vona tin'wana ti-channel mi kuma ku se vo delela straight munhu. Vanhu kuma hina a hi fika level liya ho va hi kha hi tlhantlha mhaka kahle i swi vona ku a wu yoni tlhantlheni a wu deleliwangi. Yeah, so loko mi va mi kha mi langutela ka channel mi nga mi kha mi swi vona ku vanhu vo tala va ha ri ku postiweni la ka channel la. Vanhu lava hamba va posteteriwa la ka channel a va ha postiwi. So now the question is why va nga ha postiwi? Well, the reason is a va swi lavi. A ku na response yo tlula leyo guys, a va swi lavi ku va va kumeka va ri karhi va postiwa. It was actually a direct response ku a va lava ku va kha va vonaka ka this channel hinkwavo vanhu lava mo ka mi nga va voneki laha a va ha ri ku postiweni la because a va swi lavi. Hi leswi mi fike va mi kha mi swi twisisa sweswo hinkwavo vanhu hinkwavo mi nga ta ku mi kha mi hleketa hinkwavo va kombisini ku a va ha swi lavi. Vanhu kuma yana ni ngo actually 99% vanhu kuma vo kombisa straight ku a va ha swi lavi. Van'wana mi nga mi kha mi swi voneni kun'wana va kha va ri ku ri swi kombiseni. Tin'wana ti-video ni delete-ini because of that. Vanhu kuma yana handle ka 1% ya ku ende hi vula as munhu wun'we handle ka munhu wun'we ntsena mi nga swi vona n'we a sendaka ti-thread a sendela ku ti-thread ka ti-YouTubers tin'wana. Luwa no vheta ni ku hayi luwa ho hi ti hambanisa na yena na ku ni twisa content ya yena a yo tala. Mona yana content ya yena a yo tala no vheta ni ku hayi luwa it's fine mani ni nyimpini mi nga mi swi vona tin'wana ti-YouTubers kha ti lwa na yena laha yi nga hetelela yi nga changi kahle ku ze ku ndliwa na ti-thread ti ta kidnapana. Ni sure ku mi swi voneni na sweswo mina ni ti byele ku I'm not interested in doing that. Nge pfuki ni ti risk vutomi just because of one person loko a nga na content no va na content ivi ni yi tshikisa sweswiya. Yeah, so now the surprising thing here i ku mi kuma ku van'wana va lava no ka ni nga ri ku va posteni va le ku posteni ka tin'wana ti-channel hi laha se mhaka yi confuse ko. So why? Well, the reason for that maybe ni ngo i discrimination ni nga swi vula tano na lava pfumeleriwa and mi nga tlhela mi kuma ku is the same content. In most cases is the same content leyi va pfumeleriwa mara mina a ni pfumeleriwi. Hi sweswo mi kuma is this exactly the same content leyi va ku kha yi endliwa la mara mina ni va kha ni nga ri ku pfumeleriwi then vona mara va kha va pfumeleriwa. Ma yi kuma yana mhaka leyi se leswi mi fanele mi kha mi swi twisisa sweswo van'wana pfumeleriwa van'wana a va pfumeleriwi. Ma yi kuma yana ya hinkwavo na ngwenya leyo bohi mbhinyi futhi lena hayi hinkwato songo leswi yi nga swi endla na yona yaliya a hi swi lavi. And the surprising thing ku loko mo va mi kha mi cheka ka YouTube is still there like ve le ku postele ni vanhu vona yana mara mina a ni pfumeleriwi. I mhaka leyi mi fike va mi kha mi yi twisisa yaleyo a na ku yi basa yaleyo ku it's not like I'm just biased or anything. I'm not biased. The main reason i ku a va swi lavi ku va kumeka va karhi va fakiwa da. So loko ku ri a va swi lavi ku hava comment for va fositela ku ni fikile va faka da hi leswi mi fikile mi kha mi swi twisisa sweswo. I think se yi clear ngoma ka leyi very clear hi sweswo loko ku ri a va swi lavi mina a ni fositeli munhu ku i fika va a cheriwa da. Ma yi kuma yana mhaka leyi so hi leswi va ka swi endlisa swona sweswo. Hall leyi community hall leyi ha ta vhete vi hetelele ka yona content leyi a yi nga zakile a ni lava ku basisa sweswo loko mi ze munhu mi nga n'wi voni a nga swi lavi hinkwavo guys hinkwavo handle ka that 1% ni nga yi vula ya 1% ntsena lava van'wana va vona ku va nga ha ri kona i ku va kombisa loko a va swi lavi. Ma yi kuma yana ya loko ku ri a mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe hi yo community hall ya kona.